vitu vyote ni sawa anapopenda. Kila sauti tamu anapopenda. Pana amani pale na furaha nyumbani. Wandugu wapenzi, hamjambo tena. Ni raha kubwa tena tuweze kuwa pamoja katika kazi hii ya kuweza kuangalia neno lake Bwana likituongoza katika kujua neno lake yeye Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuboresha maisha yetu katika nyumba zetu, katika ndoa zetu. Tuliona wakati uliopita jinsi Mungu ndiye aliweka ndoa, ndiye aliongoza ndoa ile ya kwanza ya Adamu na Eva, na akawabariki. Alikuwa anavizia nini Mwenyezi Mungu wakati aliunda ndoa? Shabaha yake ni nini? Tunaanza mfululizo wa vitu, kujua vitu 15 vilivyokuwa shabaha za Mungu wakati aliunda ndoa. Shabaha 15 za Mungu kwa ndoa. Anakutakia vitu 15 wewe uliyefunga ndoa kwako. Vile vitu ndivyo tunataka tuweze kuona pamoja. Tuombe. Baba, asante kwa kuwa uko pamoja nasi, na asante kwa kutufundisha. Tunajileta kweli mbele zako ili utufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Shabaha 15 za Mungu kwa ndoa. Tutaenda tukiona moja moja au mbili, sababu ni vitu vizuri sana. Mungu alipounda ndoa alitarajia nini? Kwa nini aliunda ndoa? Shabaha yake ya kwanza ilikuwa kumfanana. Alitaka mume na mke wamfanane. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya kwanza fungu la 26 kinasema, ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo Mungu akaumba mtu kwa mfano wake mwenyewe. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hili fungu linaonyesha wazi kwamba Mungu alipoumba Adamu na Eva na kaunga pamoja, alitaka wawe mwanaume na mwanamke wanaomfanana. Kumfanana namna gani? Je, tunamfanana Mungu? Mungu anakuwa namna gani? Hatujaenda mbinguni kuweza kumwona, lakini Biblia inatuambia kwamba tunamfanana. Na kitabu kinachoitwa Wazee na Manabii kwa ukurasa wake wa 22 kinasema mtu alimfanana, aliumbwa kwa sura ya Mungu na akamfanana kimwili na kwa tabia, tuseme kwa akili. Maumbile yake yalienda sambamba vizuri kufuatana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kufuatana na mapenzi yake Muumba. Akili zake zingeendelea kuwa vizuri hata ziweze kufanana zile zake Mwenyezi Mungu. Wewe mume na wewe mwanamke, mjue kwamba Mungu anataka uweze kumfanana. Na hilo ndilo swali la kujiuliza jioni hii. Kila mwanaume ajiulize, je, namfanana Mungu? Wako wanaume wengi, hata ukikutana naye njiani utamuogopa tu. Unaona sura yake inaogopesha. Anamfanana shetani, unamuogopa. Kwa mwili tu, kama Kaini, yeye mwenyewe Mungu alimweka alama za kuogopesha. Za kuogopesha. Watu wanapokutana na Kaini wanaogopa. Na kuko wanaume wengine wengi kabisa wanaogopesha. Na kwa tabia vile anaogopesha. Akifika nyumbani, yeye ni baba wa nyumba,
watoto wote kimya, wanatetemeka, wengine hata wanakwenda kujificha chini ya kitanda, na mwanamke naye moyo unaanza kugonga gonga, sababu mume anakuja na maneno yake ni ya kishetani na vyote vyake ni vya kishetani, hamufanane Mungu. Na kuko na wanawake nao maongezi yao, akiongea tu utasema huyu ni dada yake ya shetani kabisa, dada yake petite sœur, sababu na mafikiri yake anafikiri kishetani, anaongea kishetani, apike chakula anapika chakula kishetani, kuleta masahani mezani kishetani, akiongea vibaya, shetani, vyote shetani. Haukuumbwa sababu ya hiyo. Mungu hataki ndoa yako iwe hivyo, ifanane ya shetani. Nyumba nyingi zinafanana tu za shetani kabisa, na nyumbani kutupiana maneno ni mishale, kuongea vibaya. Sasa najua kila mtu anaweza kujichunguza na kuangalia kama yeye anafanana namna gani. Kama wewe bwana unafanana shetani, humfanane Mungu. Na kama wewe mama, dada yangu, humfanane Mungu, unafanana wale malaika wa shetani. Hapa liko shauri kwa siku ya leo. Shauri hilo unalipata katika Wakorintho wa pili sura 3 fungu la 18. Nitakuomba uweze kulisoma, ufungue Biblia, usome pole na urudilie. Pale Paulo anakuambia namna gani unaweza kufanya ili usiendelee kumfanana shetani, bali umfanane Mungu. Paulo anasema umtazame Yesu. Ukimtazama, anasema utageuka kufanana naye. Kuna sheria ya maumbile yetu ya binadamu inayosema ya kwamba tunageuka kufanana kitu tunachokitazama. Tunageuka kufanana kitu unachokiangalia sana. Ukitazama sana mchezo wa kandanda, mpira, na utageuka mcheza mpira tu. Hiyo ni kweli. Utajua sheria zote za mpira hata kama hujaingia katika uwanja kucheza, lakini utajua huyu anacheza vibaya, na kabla referee apige filimbi utajua tazama pale ni kosa, na ni kosa fulani na linaadhibiwa hivi. Ukitazama sana kila kitu unageuka kukifanana. Vivyo hivyo ukitazama tu shetani, utaongea kama yeye, utakula kama shetani, na sura yako itageuka kama ile ya shetani. Unaitwa kumtazama Yesu. Sasa umtazame Yesu. Kitabu cha maisha ya Yesu Kristo kinatuambia namna gani tunaweza kumfanana Yesu. Kinasema uwe na saa moja kila siku ya kuwazia maisha ya Yesu. Kama ni kuamka saa 11 asubuhi, kama ni saa 10, unaimba, unasoma Biblia, kisha unafikiria kuwaza maisha ya Yesu. Kile kitabu kinatuambia kama ni vizuri uwe na ile saa ya kuwaza jinsi Yesu alivyozaliwa pale Bethlehemu. Unamuona yeye, wazazi wake wanakwenda wanatafuta mahali pa kupanga, panakosekana, kisha wanapata tu pa ile hori ya ng'ombe, mle ndipo anazaliwa. Unawaza jinsi malaika walikwenda kuonekana kwa wachunga kondoo, wakasikia wimbo mzuri sana na wakaambia muende mahali fulani. Hawa malaika hawaonekane kwa watu wengine, bali tu ni kwa wale wachunga kondoo. Na kwa nini kwa wachunga kondoo? Sababu walikuwa wakiongea mambo ya Yesu Kristo. Unamtazama Yesu, unamfikiria katika utoto wake, jinsi alipanda vizuri akakuwa vizuri, na ujana wake unafikiria bila dhambi. Unafikiria jinsi Yesu anakwenda kubatizwa na sauti ikaongea toka mbinguni ikisema huyu ndiye mwana wangu. Unafikiria Yesu Kristo anaenda jangwani na anashinda yale majaribu yote ya shetani.
Siku nyingine unafikiria Yesu akifanya miujiza, akifukuza mapepo, akiponya watu magonjwa yao. Siku nyingine unafikiria vitu vingine vyote Yesu alivyovifanya. Sasa kile kitabu cha maisha ya Yesu Kristo kinasema sana sana unafikiria vile visa vya mwisho mwisho, vile vya mwisho mwisho, Yesu akiongoza meza yake ya Bwana, akinawa miguu ya wanafunzi, anatoa mkate, kisha akatoa na divai wakakunywa, na akasema hivi vitu vinafananisha mwili wangu. Na akawanawa miguu. Kwa nini kuwanawa miguu? Ili wanyenyekee na ili wawe na ushirika pamoja na ili wapate utakaso. Kisha unamuwaza Yesu akiongea na wanafunzi wake kisha hayo meza, akiwaahidi kwenda mbinguni. Kisha unafikiria Yesu katika bustani ya Getsemani akigombana na mwovu shetani na akamshinda. Shetani alikuwa akimkataza kutuokoa, lakini akamshinda. Sha uwazie jinsi walikuja wakamshika. Umuwazie Yesu Kristo jinsi alipelekwa mbele ya Kayafa na akamnyamazisha kabisa. Umuwazie Yesu Kristo siku nyingine jinsi alipelekwa kwa Pilato, kisha akapelekwa kwa Herodi, tena akarudishwa kwa Pilato, kisha akahukumiwa bila dhambi. Pilato akasema, mimi sioni dhambi kwake, lakini mwende mumuue, uone mtawala kama yule. Kisha unamuwazia tena katika njia akitoka kwa Pilato kuelekea Golgotha. Siku nyingine unakaa kumwangalia Yesu msalabani, masaa 6 yote animaliza msalabani akiongea, unasikiliza yale maneno anayoongea. Siku nyingine unamuwazia Yesu akitoshwa msalabani, anakwenda kuzikwa, amekufa. Wale wanaume waliomzika yeye, Yosefu wa Arimathayo na Nikodemu na Yohane yule mwanafunzi mmoja tu ndiye alikuwa pale, wengine wote hawako, wamekimbia. Siku nyingine unamwaza Yesu akitoka kaburini, akifufuka, malaika wakiimba pale, walikuwa wengi wamekuja kumwona. Siku nyingine unamwaza Yesu akipanda mbinguni na unamwaza kazi anayoifanya mbinguni. Ndugu, unaalikwa ukiwa na muda kama ule wa kuwaza maisha ya Yesu, vile vile utageuka kumfanana, utaanza ongea kama yeye, utaanza kujibu vizuri hata na kwa wale wanaokutesa, utaanza kutendea wengine mazuri, na nyumbani mwako itakuwa vizuri. Nyumba yako itafanana vizuri ya mtu anayeongea kumfanana Mungu. Kumbuka shabaha ya kwanza, Mwanzo sura ya 1 fungu la 26. Mungu akasema tumuumbe mtu atufanane, mwanaume na mwanamke, ili wamfanane Mungu. Fanana naye, umtafute tu, umwongele, umuwazie, umtazame, umfanane, kisha nyumba yako ifanane ile ya Mungu, ndoa yako ifanane jinsi Mungu anavyopenda. Hiyo ni shabaha ya kwanza. Siku nyingine tutaangalia shabaha ya pili. Acha kwa sasa tuombe kwanza. Mungu wetu, asante kutufunulia jinsi ya kukufanana, na tunataka tukufanane kweli. Utusaidie yule mume akufanane na yule mwanamke naye akufanane, ili watoto nao waweze kufurahia kukufanana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, 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 haikuwa rahisi.